kako napraviti ljuti sos. Ako gledate YouTube snimke širom sveta, vidjet ćete da svaki narod, svaka kultura ima neki svoj način kako da napravi ljuti sos. I kod nas postoji nekoliko načina. Ono što sam ja zaključio jeste da ne možete pogrešiti. Ako imate ljute paprike i par sastojaka, ako se na kraju lepo jede, nema greške. Ono što ćemo mi danas praviti jeste ovo, otrov ljuti sos. Šta to znači? Zašto sam nazvao otrov ljuti sos? Pa radi se o jednom sastojku koji se krije ovdje. Carolina Reaper. To je jedna posebno ljuta paprika, čija se ljutina kreće od 1,5 miliona do 2,5 miliona Scovilla. Dakle, vrlo ljuta paprika. I mere koje ću vam pokazati su dovoljne za, eto, ovih 6 malih teglica. Što pretpostavljam, dovoljno je za jednu manju familiju za celu zimu. Pokazat ćemo vam kako da napravite jedan fini ljuti sos ili kako kod nas zovu ljutenica. Ono što je prvo potrebno da imate jeste slatka paprika, ne ljuta paprika, već slatka paprika. Ja sam već nasekao dosta paprike i još će biti tu. Ono što sam ustanovio jeste da je jako lepo imati ovakvu papriku. Nije puno debela, nije puno velika, nije puno, dakle nije ona babura i tako dalje, nisu one sveže, hibridne, već to su ove domaće paprike krive i onda njih dosta nasečete, naravno u kojoj meri želite da napravite stvari i naravno treba da imate još i naravljenu količinu i ljutih paprika, ok? Imam dosta ljutih paprika. E sada, ono što će vam puno značiti, a to je da ako imate i papriku Carolina Reaper, to će ovdje biti jedan poseban dodatak koji će začiniti i dati jednu, i ovako će biti ljuto i bez nje, ali sa ovim bit će jedna posebna stvar. Ok, dakle, potrebno vam je jedna količina slatke paprike. Ne mogu da vam kažem koliko, ali, zato što zavisi od toga koliko pravite, ali rekao bih jedno 2/3, ako ne čak i više, u odnosu na ljutu papriku. Dakle, 1/3 ljute paprike, 2/3 slatke paprike. To bi bilo otprilike neka moja procena. Nju naravno ovu slatku isečete, kasnije ćete vidjeti kako isto isečem ovu ljutu papriku. I nakon toga završili smo sečenje slatke paprike i kao što vidite, dakle, puna je šerpa te slatke paprike i komadići su poprilično krupni. Dakle, poprilično su krupni i to u ovom trenutku nema veze, zato što ćemo da ih sada malo pržimo i one će omekaniti i kasnije će proći u posljednjem postupku kroz blender, tako da će postati jedna kaša. Dakle, u ovom trenutku nije to bitno. A sad smo već na sečenju ljutih paprika i ono što
je važno da znate da koristite rukavice. Kada sečete ljutu papriku, sva ljutina ostane na rukama i ukoliko je jako ljuta paprika, može da se dogodi da danima imate, da budete ožareni, da kažem tako, ili da imate vrele ruke. Ljutina se inače meri po meri Scoville, dakle, oznaka je SHU, Scoville Heat Units. I većina naših paprika koje možemo kupiti na pijaci, ova inače iz moje bašte, ali većina tih paprika se kreće od 1500 do 3000 Scoville. Za većinu ljudi to je potpuno dovoljno, čak i više nego što bi im prijalo. Međutim, Carolina Reaper se kreće između 1,5 miliona i 2,5 miliona Scoville. Onda da razumete zašto kažem da je zanemarljivo to što ćemo staviti ovu papriku kad je u pitanju ljutina. Zato što sve ove paprike ne mogu da pariraju Carolini Reaper. I onda idemo na sečenje i nije bitno u kojoj veličini sečete papriku, to je sve ok, zato što ćemo i nju kasnije malo dinsati i ona će dobiti svoju mekoću, kasnije ih provlačimo kroz blender i dobijaju jednu kašastu, postaju kaša. Obično je dobro imati ovako sveže paprike, dakle jako lepe sveže paprike. Neke ćete naći, ukoliko berete u svojoj bašti, neke ćete naći u koje nisu možda potpuno sazrele, kao što vidite ovo ovde. Nije problem. Neke će biti veoma sazrele, kao što je možda, kažem, ova, a neke će biti i prezrele. Evo vidite kao što je ova koja je mekana, nikakva, međutim i ona ima svoju ljutinu i ona se isto stavlja. Evo, slatka paprika kada se prži, ovo služi da bi se paprika s jedne strane omekanila i s druge strane pripremila za ljuto. Jer kada dođe ljuto, to će raširiti ljutinu na celokupnu smesu. Pripremili smo sve, ispržili smo i jednu i drugu papriku i sve začine i sve što je dolazilo unutra. I sada smo došli do blendovanja ili stavljanja cele smese u blender i pravljanja jedne kaše. Evo možete vidjeti ovde kako to izgleda. Dakle, celu smesu stavljamo u blender. Nije dobro prepuniti ga, zato što ima, da svaki blender ima svoju snagu i nije uvek najjača stvar to i onda može da se dogodi da bude zagušen. Evo ovako. I ovde je već jedna smesa, dakle ta kaša kako ispadne, vidite, možda približite u odnosu na ono što je bilo, kako sad izgleda kao kaša i to je onaj efekt stvari koji hoćemo da postignemo. To je u stvari taj zvuk koji se traži. Evo kako to izgleda. Naravno ovo sve masno i sve je to muljavo. Pazite da se ne isprdljate. Ako isprdljate prste nije strašno, uvijek ih možete polizati, međutim računajte s time da se dobro oljutite. Ako poližete prste, prije ili kasnije ću ja oljuti svaki.
forme i to je ono što mi u stvari hoćemo da dobijemo. Prava jedna kaša ljutog sosa. Sve smo izmiksali, evo je smesa, prvo to izgleda. Ako je kanulo tu i tamo, onda ste liznuli nešto, onda ste tačno mogli da osjetite kako će izgledati kada se bude posle nekog vremena otvorila teglica ovog ljutog sosa. Međutim, mislim da će da bude čak i ljuće od onoga što ste mogli da osjetite. Zašto? Zato što kaže se da ljutina treba da sazri. Zato se ostavlja teglica jedno 3 nedelje do mesec dana kako bi bila onako pravog ukusa. Sada dolazimo do punjenja. Ove teglice što vidite, namjerno smo uzeli malecke teglice, zato što male teglice, kada se jedna mala teglica otvori, ljuti sos se ne koristi baš često, ne koristi se u velikoj količini, tako da kada se otvara ne troši se mnogo. I njih smo upravo izvukli iz rerne. I onda ipak moramo paziti na vrućinu i punimo tegla. Sada ovo zavisi od veštine, ja nisam baš najveštiji, zamuljaću negde nešto, nije to ni strašno, dokle god ostane unutra. Ako nešto ide s polja, nema veze, to će na kraju da se opere. Sad, pošto je svaki gram ljutog sosa malo pravo blago, onda gledamo da iskoristimo sve i da se ne baci ništa, pogotovo zato što je u ovom sosu i karolina, dakle jedan vrlo važan sastojak i vrlo redak sastojak, tako da možemo da koristimo ovakvu jednu alatku, ne znam kako se ovo zove, što može da pokupi i zadnji trun onoga što želi da pokupi. I zatvaramo. Nakon ovoga ćemo opet staviti malo stavit ćemo u rernu da dodatno sterilišemo. Jako lep, topao sos, evo možete vidjeti kako to izgleda. Sada ide na dodatnu sterilizaciju i kao posljednji korak ovdje treba da dođu etikete, tako da se zna ime sosa, da se zna datum kada je pravljen i da se zna šta je sastojak u njemu. Evo, naših 6 teglica su upravo proveli sat i po vremena u rerni pod 90 stepeni i meni izgledaju potpuno ok. Kao što smo rekli, unutra ima i alkohola, dakle zbog rakije, tako da je to jedna vrsta konzervansa. Također i sterilizovali smo tegle pre nego što smo stavili sos u njih i nakon toga smo isto zapekli, tako to je isto jedna vrsta konzervansa. Tako da eto, nadamo se da bi ovo moglo da stoji 1 godinu dana bez ikakvih problema. Sada,
Dobro je znati da u ovom trenutku da, iako sav ovaj sos ima svoju ljutinu, trebalo bi da odstoji još jedno 3 nedelje, mjesec dana, kako bi moglo da se ukus svuda jednako proširi i da sazri ljutina. Naravno, može se i odmah koristiti, međutim, eto, možda je fino ostaviti kada sazri. Ono što je u ovom trenutku važno, ovo je sad dakle vrelo, jako je dobro da se to polako hladi i to je taj proces također sazrevanja i onda dobro je da ga uvijemo u jedno ćebe, otprilike ovako, i ako je moguće još malo nabacati sa svih strana, kako bi temperatura što duže izdržala i da bi se zadržala, tako da tegle što duže zadrže temperaturu. Nekad se desi da ako se uveče napravi, ujutru još uvijek imamo tople tegle, dakle temperatura čak 8 sati ili više čak traje. To je u osnovi to. Još na kraju ostaje da zalepimo etikete i da napišemo datum na etiketama i da zalepimo etikete i da ih uskladištimo tako da čekaju jednu prigodu za korištenje. To je to. Dakle, dovodimo posao kraju, lepimo nalepnice, to jest oznake, o čemu se radi, i kao što vidite na ovim teglicama piše otrov ljuti sos. Zašto otrov ljuti sos? Pa prethodna verzija je bila bruka, dobar ljuti sos, a sada je otrov ljuti sos. Pa to je zbog Karoline. Zato što Karolina bi trebala da bude, kao što sam rekao, 2 miliona, ako ne i više, skovila, i zbog toga ovo je otrov ljuti sos. Sada na ovoj nalepnici stoji, dakle, i naravno naša oznaka Deki i Seka. Također tu je i datum, tu je također i ono od čega se sastoji, dakle šta je sve unutra stavljeno. Dakle, sada kada se ovo stavi, trebalo bi da odleži 3 nedelje, mjesec dana, ako hoćemo baš da onako lepo sazri, a ako smo nestrpljivi, a jesmo nestrpljivi, onda možemo da ga i odmah otvorimo, tako da ćemo da uskoro i probamo. I to je bilo to, kako se pravi ljuti sos. Ovo je samo jedna od verzija kako se pravi ljuti sos. Ako prozujete malo internetom, možete da primetite kako svaki kraj ima neki svoj recept. Ako gledate meksičke savete i recepte, oni imaju svoj način. Ako gledate kako prave u Japanu, i oni imaju neki svoj. Ono što sam ja zaključio jeste da ne možeš pogrešiti. Dokle god imaš ljutu papriku, a s njom i neke dodatke, recimo kao što je slatka paprika i druge stvari, ne možeš puno pogrešiti. Svako ima svoj ukus i svaki kraj ima neki svoj recept. U svakom slučaju, mislim da kakav god da je recept, ako ste vi zadovoljni, to je to. Ne treba da se sekirate. Bitno je na kraju da uživate u ljutoj paprici, da uživate u ljutom sosu i da se lepo jede.